पाक्सरेमफम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर डेंगी लाइना नाबा मियोय लिसिंग अमगा जामंगा तारागा निफान छुरे लाइना हसना मियोय तरुकी पोंसी लोंख्रे हौगिबो अक्टोबर तारागा मथोयगी नुंथिल पुंग अहुम मखाइदगी ngasi फावदा मणिपुर डेंगी लाइना नारे हाना कन्फर्म तौरबा मियोय लिसिंग अमगा जामंगा तारागा निफान छुरे लाइना हसना नाबा मियोयगी मसिंग हानादगिदे खरा हंथरकपगुम तौरे हाना स्टेट मलेरिया डिपार्टमेंट दगी फंगबा पाउ अमन हाइरे बावसना है हौजिक फावदा डेंगी लाइना मियोय तरुकी पुंसी लोंख्रे लैगिद्रबा मियोय तरुगसी सेनापति दगी अमा टेक्नोफल दगी अमा इम्फाल ईस्ट दगी अमा इम्फाल वेस्ट दगी अहुमनी लैगिद्रबा मियोय तरुगसी ऑफिशियल ओइवर रिपोर्ट तौरद्रे अदुबा लाइना असना मरम ओइदुना लैगिद्रे हाइबदी खंगबा गमले हाइरे बावसना हौजिक डेंगी लाइना नारबा मियोय सिंगसी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दा मियोय चांपन मरफुद्रा मंगा इम्फाल ईस्ट दा चनि मरफुगा तरुक थौवाल दा मरफुद्रा तरुक बिष्णुपुर दा निफुगा तरेट सेनापति दा कुंथ्रागा निफान टेक्नोफल दा तरागा मंगा चंदेल दा निफान चुचानपुर दा मंगा नोने दा मंगा काक्सिंग दा तरागा मरी तमेंगलोंग अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट दा मियोय अममने लाइना असना नाबदगी सीख्रबा मियोय सिंग असिगे रिपोर्ट मरी लेनबा डिपार्टमेंट दा मतम चाना पिरकदबदो हौजिक फाबगी ओइना पिरकद्री मदुना मतम चाना रिपोर्ट तौबियु हाइरि मोरे पुलिस स्टेशन लेंगांना फिल्म फगलालो मिफा मिफुन तौरप मतमदा ट्रांसपोर्टेशन की खुदोंग चादबा चावना मायोंगनरे टेक्नोफल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना मोरे सब डिवीजन असिदा लैरिबा मोरे पुलिस स्टेशन असी अदुकी मतिक फिल्म सोकपा पुलिस स्टेशन अमा हाइबदो ओइरे पुलिस स्टेशन असी की मेन पावर अदुकी मतिक वाले मसिगी मतक ट्रांसपोर्टेशन की खुदोंग चादबा कया अमसु यामना चावना पुलिस पर्सन सिना मायोंगनतुना लैरे मदुना मफुंग फाबा मपांगल कनबा बॉर्डर पुलिस स्टेशन अमु ओहेनबा मथौ तारे अना प्रजा सेक्शन कयादगी फोंदोकनरगले हौजिक ओरिबा मणिपुर की फिल्म मसिदा मोरे पुलिस स्टेशन असदा यामद्रबदा इंस्पेक्टर मरी मंगा थमदन पुलिस पर्सन सिंग मसिंग हेंगत हंदुना मथौ ताबा खुजु खुलाई अमदी गरीना सिंगबा निंगथिना थंबीबा ताराबदी मोरे बॉर्डर टाउन असिगी लॉ एंड ऑर्डर मियामगी पुंसी अमदी लंथुम ngakpa मफुंग फाना ngak senba ngamgane हौजिक ओरिबा फिल्म मसिदि ममिंगतगी ओइना पुलिस स्टेशन असी लेंगाना थंबना पांगथोकपम थोकपा मथवदु पांगथोकपा ngamdre मदुना इंडो म्यांमार बॉर्डर फरिंग द पुलिस आउटपोस्ट कया अमथमदुना मतिक चावा ngak senba की थबक पाखतपा मथौ ताई हाइरि मोरे पुलिस स्टेशन असिदा हौजिक जामना चावना खुदोंग चादा बमायुक नरिबा सिंगी मनुंगदा पुलिस ना मतम मदमगा मरी लेना मिफा मी पुंचा थरकपा मतमदा मिफा सिंग अदु मरी लेना कोर्ट ना चिंगबदा पुथोक पुसिन तौना बखोनबदा चाथोक चचिन दा खुदोंग चादा बकया मायुक नरिबा सिने मोरे बॉर्डर टाउन असिदा की चंदेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फावदा लैखा की लंबीदा पुलिस पर्सन सिन चटपा मतमदा अदुकी मते खुदोंग चादा बकया मायुक नै मदुना तंगाई फदना मणिपुर लेंगा की मगेदगी मोरेदा कोड अमा थंबीबदा नतना तंगाई फदना सब जेल अमसु थंबा मथौ ताई हारिबा थबक सिंग असि मफुंग फाना पाइखत पीबा ताराबदी बॉर्डर टाउन मोरे असि मतम चुपकी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम अदुगी मदिक फाना लैगने एंटी सोशल एलिमेंट खरा कया मफुंग फाना मोरेदगी ताकथोपा ngamgani हाइबा वफम सु थमलगले कोकोमी की मणिपुर लेंगा बॉयकॉट की खोंगफम हांदोगो कोकोमी की मणिपुर लेंगा बॉयकॉट की खोंगफम हांदोगो आइन ऑल कोंगबा रोड यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन की जेरोल मन हाइरे ऑर्गेनाइजेशन असि की कन्वेनर लेनिन ओइद्रुमना खुदेक पीदुना थादोरकपा जेरोल असिन हाइ हौजिक ओइरकलिबा मणिपुर की इरांग असि लोइसनहनबा होनबदा मरोइबा थौदांग लौरिबा CSO सिंग अपन बलुप अमा ओइरिबा कोकोमीना मणिपुर बॉयकॉट तौदुना लैबगी महत ओइरकलिबा फियम सिंग असि यंगलगा लैंगाकपदा तंगाई फदबा मणिपुर की तुंगलम चत्ता हौजिक थोकलिबा इरांग असिगुम अमुक थोकतनबा फमिनदुना वरी साबगी तंगाई फदबा तांका क्या लैरिबा सिंग असि साहुदबदगी ओइरकदोबा क्या खनथबिरका कोकोमीना मणिपुर लेंगा बॉयकॉट तौरिबा असि हांदोकपना चुंगनी हाना ऑर्गेनाइजेशन असिगी सेरोल मन हाइरि सेरोल असिन हाइ मरम असना अथुबदा लेंगा का वरी साधुना चिनको की नार्को टेररिस्टिंग दगी इंडिजिनस प्रोब सिंग बमा फुंग फाना ngak thok chana ba फिरेप क्या लेंगा ता तक्सिल होबना लेंगा को बॉयकॉट तौरिबा सि हेंदोक पिनाबा ऑर्गेनाइजेशन की भाइके दगी थमजरी मिदै लोनबु कुकी लोन दगी हौरकफनी हाना फोंदोकलुवा एस प्रेम भाइफैना सेंगदुरकदबनी MCA PDM मणिपुर की इरांग मरकसदा क्रिस्तान लीडर अमरी हाइजबा एस प्रेम भाइफैना मिदै लोनबु कुकी लोन दगी हौरकफनी हाना अरानबा वाफुम क्या सोशल मीडिया दा फोंदोरकबा असिगी मतंगदा एस प्रेम भाइफैना सेंगदुरकदबनी हाना मिदै चर्च एडवोकेसी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मणिपुर की माइखैदगी फोंदोरखरे ngasi kumalampak da laiba jut hostel da MCA PDM na pangthokiba paugi mifam da MCA PDM ge spokesperson Phizam Brojen hai Sosanpur kona mitai lifon gi M Pramod bo Sosanpur police na faduna purakna da babwarin isu tawroki bayaning de
Pramodbo law and order later Susanpur Prakna Pakona Harakliba Wafamasi, Karikaramba, Conspiracy no, Hybo Torakli. Cookie Students Organization ki complaint Susanpur Kona Amuk. Aso Haxin Lauribasi, Chamam Nabapogi, Cookie Ama Faraga Infalda Purago Harakpada, Maduda Cookies Nakari Kangani Habit Sukang Bio. Law and order later Susanpur, Pramodpo, Namdana Puraga Hato Hangrage, Hirafra. Pramod mi haluba mi fami ponda chena bagi thodok leiba sunade sahi asigi jun taruk da interview ama biro bagi damak irang kallaba mafam da faduna purakna da bawarin su tawriba si andok piu haike mana makhatan hai ko kisina travel haipe mingtol sin datuna travel pumba council laga aranba thawung cha thabigano bible da nungsi chan leisi haipa wafum kya atugi mayok da thabak tawbigano Christian leader amani hai jaba es supreme bible na mitai lon bo ko ki lol da ge horakpani haina Aran bawa fong kaya social media da fong dorpa sigi matang da es prim bhaifa na sangdo pirago masina maram oidna manipur da irang sautuk na buhona begino aina su makatake nakala marom da mama fa sing na masana lerik fari ngai da langsin ba khatna sai da ba tawbiroi da bane Imphal West ki maitram da leiba Yunako school na sentun amblok su ba Yunako school meritorious award 2023 amasung hanba felicitation of school topper for class 10 2023 ki tharom ama school asigi Refectory hold pang togre. Tharamadu da lamdam asigi ma for oibasina masa singbo afo mioi amom ohensi harabadi ma for oibasina masa sin da larik laichu paringai da langsin ba matai manau khatna chaina bagi lichat ase tawbiroi da bani hana Imphal West District ki Deputy Commissioner Thoksom Kiran Kumar haikre Yunako school ki mairoi singaloi maidram amade masigi akoi ba leiba bose CBSE amasung kosem na loki pa class 10 amasung 12 की परीक्षा द फर्स्ट डिवीजन द लाखरब महिरोई सिंगसु मेमोन साइटेशन अमसों केस अवार्ड पीदुन पुंगनिंग थौगतबा थौरम मदुगी चीफ गेस्ट की वरल पीरदुना डीसी किरण कुमार मखातन हाई महाक मसम यामन वन होनरप महिरोई सिंगी मनुंगदा अमने मांगना महिमासिन तमदुना थबक तौदुना अमदी आईएएस की परीक्षा थारिङैदा मागी अफोकप लेखिदबकी थौरम फावबा यावबा ngamjakide मतमदु ngasi असिगुम्बा मोबाइल न सिंगबकी खुदोंगसाबा फंगलमदे अदुमपो ngasi di digital world laklabanin bipum kudimak mangjil thapa yabagi tanja piri matam kharagi mamang da Yunako school ki tongan ba group sina paikhaliba lakholiba sakwa thorang sing yenglaga Yunako school bo laiva kasi ki oina excellence award pirak ba se state asigi oina thagat pa masung chauk thok chani ngai ne maram di Yunako school da piri ba award asi academy ki oina class 10 ki class 12 ki parkha da position panglakpa mahiroi yamna yawre haini yenglaga pirakhiba nate Award as it is state as it when a Yunako school cut to the Yunako na fight kiba tongan ba thabak thorum singa dugi yenglaka pirakibane ngasi school asina mana pitu na puning thokali pa mahiroi singa si khakna tana atei mahiroi kya bo afaba mahiroi ohna pa mama fa oibasina asoba thodang launaram kani maramaduna maha fa oibasina masa sing bo afaba myoi amamam ohen jiarabadi masa sinda lek lesu paringa da langsin biba khana jaina bagi lichat tawbiroi dabani hanam hangna makata ke atopa editorial ki kalam amada Tingel da tainaba ngamdraga nasi khongda tainaba Indo Myanmar border lansi laglaga India ki afun basakdam thugaina da balandara ki foreigner sinko ki jo terrorist ki madakda India masung Manipur lengang nambalal ki matung inna serak pi bagi mahutta apun bagi saktam ngagliba mitai singi madakta oina serak pi bagi thawung satharakliba se Tingel da tainaba ngamdraga nasi khongda tainai haibadu ki pangkhangni thawung asimakti huran matung mairing bani lawi Myanmar masasina tongan ba Maming thonduna semba khulai fawa lalaulup sing na Manipur da operate dawduna India ki mathakta landana da balalong sadhariba sing asiga India amasung Manipur lengang na suspension of operation chu tawnaba amadi Indian security force sing ki marakdagi amaga kogi terrorist sing aduga lona nongmei kafa lemnaba ceasefire agreement sign tawnai habagi wafum leiriba asina maram oraga Hausik thongliba tha taruk phajilaklaba arm conflict ki wathok asigi waroisin purakna ba honari harabaso waroisin purakpa ngamdabagi maram oirabra haibasne India ki apun masaktam thugaina da landarak liba kogi terrorist sing balaksana na hona bagi mahutta makoi bangak sen biba amadi apun bagi saktam ngak liba khunja mitai sing da oina onchen duna terrorist na nomai kafa yum mai thaba amadi horan jinti ki thabak security force sing ki mang da sathabada free thaba aduga mitai sing na makoi ki punsi amasung lanthong ngak sen na ba rai ba khulai chaitop wato pai duna khut hanna ba hona badana security force na athing ba piba ki thabak sing chathariba si aron ba agenda amalai rabra haibasne Myanmar West terrorist na Manipur ki manung da separate administration sem gani amughai among na cookie singi laiba cookie nation sem na bani haduna landarak liba asda Indian security forces tanong mai sindon onsin de adoba midai sing khakta da nong mai sindol onsin tunok war crime sing jatharak liba asimak political ki lautu na ba
conspiracy leirabra haiba miyamgi mafumda singnaba wafamsing masi marumda ngangnaba leiribasi laibak thibane singnaba asi nungsisitana unaleng di haiba wafam leibana miyamna hena section hingai oi tha daruk mafung phasilaklaba fawba wathoga sigi matang di India gi Prime Minister Narendra Modi na wafam amata phongdok patawdana manapangba amasung lon thok tabagi mohum tumila laisinba asina maram oiraga miyamgi mafumda singnaba amadi pendabagi haifam tawfum khangdaba amadi pumbangna thogalibasi afaba khudam natte Laingang lan gi waroisin purakna bani haiduna buffer zone semba lanban bunker sing thugaiwa amadi combing operation chathariba sida misang mikhai asan mirai naibagi thawung chatharabra haibagi singnabasu leire singi tongan pamafum sida bunker loktok pada maming tagi oina chathabagum uba fangli security forces na singi lamda bunker sing thugai kraba mafam sing yauna ano bunker sing sagat bagi thabak leptana chathariba simakti lan leptri makhatana chathanaba sem sabani haibasi khangbaga me Nagala maromdan apan bagi saktam kaibi yarwai habagi aset bakhong famda khonja singna loibi loya singkhong singkya da lan ngak thokna basaba bangkar singna pakdang na thugai ba amadi combing operation chathaduna thi phom bagi akan ba thabak sing chathaduna khulai sing leptana fagale thawong asin nakal namatagi oiba midiang ni hana miyamna lauri loina na more sosanpo amadi kangpok bin singba kuki singna namna khunda pamafam singda miyamna mahausa gum chat pangam daba amadi State forcing power sang bangamdre hariba asimaksu lautuna pa ambagi makada separate administration gi bang phangna hanarba sinbani haina lawe state gi masing jamla law enforcing agency sing amadi Sandan forces military amasung military sing si naduna lamen tuhen ba kuki sing takho khibana tragana laksin bhai base mikup khara gi manung dangam pham thoge aduba makoi ba free thaduna thamba asima separate administration gi yumpham tholan bani lawe Cosmetic Jonba Nufa Amana Nupi Masa Ama Pamlan Bibadagi Police na Faraba Matungda Judicial Remand Jail Thazin Kre Yumthong Kuding Chatuna Cosmetic Jonba ki Tabak Towa Sahi Kuntraga Mangaram Suraba Nufa Amana Cosmetic Jonba ki Khodong Jaba Logduna Jumthang Nana Leibi Sahi Taraga Mari Khatangari Bi Class 9 Tamlivi Nupi Masa Ama Pamlan Bidamle Nupi Masa Aduda Kana Amata Haidok Tanaba ki Halamba Danatana Thataruki Angang Amasu Na Puram Lehari Tabada hanggoiningai werba thawdogasi Thawban district ki moijingda thokibani thawdogadu da chenari ba mioi adugi maming MD Sulaiman sahi kuntraga manga apokpa manirgun kawe hariba mioi singasi Thawbal ge special court workshop da photoglaba madu judicial remand jail thazin gre mioi se tha asigi taraga tarukda Thawban district women police na faraba madu namit dariet ni police custody remand law taraba madu ngasi amuk court da photorakibani hairi Thawdogasi da chenari ba cosmetic yon ba miyo esing asi kota puthorakani abagi pau tabadagi moisengi miyamna kota thomjilaki miyamna maralgi matungina badik chapa serak biyo sahi chutri ba pikri pa nupi masa singi ponsi kan biyo aba kholaw sing chut lawki khongjang adu da saruk yaki ba nupi masa adugi lekai gi makura Babul Ahmad ko miyo amana phongdorak pada nufa aduna nupi masa adu ba cosmetic pot leiru law haiduna mahaki kada pusilaba matong thonglon se duna namduna phamlan bi khibani hairi matung tarak pada nupi masa Asibo kihanduna mingonda haidokanu haidoklabadi nangi izatsu mangani haiduna kayak hana pamlan biduna lakpana tha daruki angang ama naupu rakhibani hairi angang asigi yumgi mama amadi mamani visingna marai bag thirabi nupi maza asigi fiamda ahongba lakpo ubadagi kari tawrabano haiduna maibada puraga layangba chatpagi lambida Singnaduna mama amadi mamanabina wahang bada thokiba thawdok sing adugi wari sing adu lithokpadagi angang nawpuri haiba khanglakhibani hairi tawdogasi imung manungi miyoi sing amadi laikai nasu khangdarakpadagi nupi macha ase tha asigi ahumda nupa asda chengi namit asimakta da nupa adugi imung manung nupa adu mayumdagi tanthokraga nupi macha adusu nupa adugi mama mafa masa amadi masal singna mafi marul segaituna fuviraga tanthoknadaba thawrangkhibani Maduda laikai aduda laiva ex member amada nupi macha asivo Pusin bituna kan bihi bani hairi tawdoga sigi matang da chap chana thigat bituna mara lairava nufa asi an yoeba chap chapa thabak laukat bituna asumba well fangan bi haike nakalam romda santi pamjaba pangalda victimize tahan bagi thong khudaktagi khongpam handok piu MMWO Manipur Muslim Welfare Organization MMWO ge advisor sing yauna ngasi MMWO ki wasak lobagi thorom mafung phana lelok bazar da pang thokre wasak lobagi thorom matu ga mari lehna MMWO gi president Bovoi Kori mayum na phrase ta thorakba zerolamana Manipur miyam gi mafum da thamlak liba wafam di lakadori ba sahi sing asida kanglei furup sing ga social integrity lainana ba hona gane thajana ba thawdok thoktana ba purup amaga nungsi chan lai minna ba kana hona gane
थाजनदब थौदोक थोक्तनबा फुरुप अमगा नुंसी चाना लेमिननबा कन्ना होनागनी सलीब सही असगी मे अहमदगी लमदम असिदा नकल अनि होइबा इरांग नंबर मरग स्टेट असिदा खुंदारिबा कांगलुप खुदिमकी पुंगनिंगदा अकीबा नुंगाइतबा लोइना मायोकनारी लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिदा मरम ओइदना अखोइगी पिक्रबे स्टेट असिदा चाथोक चचिन तौबदा हांगोइनबा फिबम अमदा लैरी मरम कया असना अमदा ब्लेम गेम्स तौनबगी इहुल कया अमसु सागतनबा थोक्तबा नते हाइरे सेरोलसन हाई अपिक वखलोन क्या लिसांग सिन लाइमिनरग लाक्लबा अमता ओइबा मणिपुर की दमक स्ट्रगल क्या पुना सरुक यामिनरग लाख्रबा अखोइ मसेल फावबा अमना अमबो थासनदब तांकक ओइरकपासी यामना लाइबक थीबनी हाना लवे लमदम असगी पॉलिटिकल हिस्टोरी इकोनॉमिक हिस्टोरी खंगदबा असना मरम मोरगा यामना इट्रिंग ओइबो वखलोन दा माय ओनसिनबासी थादोक्सी अखोइ मसेल अमगा नुंसिनरबा कांदा प्रॉब्लम खुदिमक सॉल्व लैगने अखोइ मसल यंगथीनरिबा मखै सोल्यूशन फंगलोय अखोइ खुदिमक प्रॉब्लम अमा अदुमक लैरिबसे करिगिनो हाइबो वांगस अखोइ खुदिमकना थिदोकमिनबा चंगे मितै बंगल हारिबा फुरबसे यामना शांति पामजबा फुरबा मनि हाइबसे प्रमाण पीद्रगसु यारे हना खल्ले मदुना पंगन द विक्टिमाइज तहनबगी थवंग असि खुदक्तगी खोंखम अंदोकपियो हाइरे जेरोलसना है हौसिक मणिपुर मियामना अवापो ओइरिबा मतमसदा मखल अमतगी शांति थुगाइबा पामदे कना गुम्बना लाना इंटरेस्ट मितै पंगल पामजरिबा पीस लविंग असिबो थुगाइनब होनरिबा एलिमेंट सिंग स्टेट लेखन मतम चाना मथौ ताबा एक्शन लबियो हौकिबो अक्टोबर 10 का मफंदा संगम सुंफम साहिर एलाइस साना एमडी अवीर खान मखोइ अनि बबियोबगी मिनुंगसी अमदा यावदना अचुमरान थीदना यामना थीना फुरकपना मरम ओरका साहिर एलाइस साना नुमित मरीने हॉस्टलाइज तौरबा मतुंगदा अक्टोबर 22 दा लैखिदबासे यामना थमोइ सोगी अचुमरान अमदा थीदोक्तना मोबने हेक्टो पखैबा असि पांगल खुनाइदा काइहोबो ओइना थोगे गरी नेक्लगा पुबिरगा मसिन मनाव निंगोल मसेन खनरगा करिसु मरी लेनदबा गरी ड्राइवर द ओनसिलगा सथकिबा थौंग अदो एमएमडब्ल्यू ना लुमना लवे साहिर मियात चेनबा खुदेमक अथुबदा फाबियो लमलाई पीएस के मनुंग चना लैबा संजनबम ताखिल gi मियामनासो मियात पसिंग पोथोपदा मतेंग पांगबिननबसु हाइजरकले नकल मरोमदना सिनमी मरी नोंमै सिनथोंदा किडनैप तौख्रे मसगंदब खुलाई पाइबसना थबक सुबा सिनमी मरी नोंमै सिनथोंदा किडनैप तौदुना पोख्रे हाइरे थौदोगसिगी मतंगदा पाउसे असिगी पुलिस दगी पाउसे असिना पुलिस दगी फंगबा पाउगी मथुंगिनादी हारिबा थौदोगसे ngasi nungtil pung mari rum taba matamda Imphal East district ki manung chanba faknung da thokibane haire pawasin hai faknung da leiba pipe warehouse amada sinmi mari na pipe thangba ki thabak tawringai da silver culture ki eco van amada lakba silver color ki eco van amada lakba masak khangdaba khulai pipe sin mafam atu da ki nongmai sindon da faduna pokibane haire sagang da basina faduna pokraba sinmi mari ado faraba matung da moirang kampu maigai da puduna chatkibane haire फादुन पोखरबा सिनमै मरी अदुगी चप चाबा मसक ममिंग हौजिक फावबा खंगबा ngamdri हाइरे रितेश कुमार नोंगैना काबलंबा मियोय मदिक जाबा जेराक बियो हाइदन वाकन मिफम फमग्रे हौगिबो अक्टोबर 9 इराय नुमेकी नुमिदांगदा इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा ओरिपो खोइसनाम लेखाय दलैबा अहंथेम रितेश कुमार सही कुनगनी थोय अपोपगी मिंग लैकित्रबा ओनिल कुमार ओरिपो सोरबोन थिंगेल दलैबा मियोय असिगी मगोकदा नोंगैना काबदुना लाइफ अटेम्प्ट तरुंबा हौजिक पुलिस ना फाराबा ताखेलंबम दिफु सिंह सही कुनगा मंगा अफोकपा लैकिद्रबा बिजोयबो आइन की मतुंगिन अहकपा सेराक पीगदबनी हाय ngasi उरिपोक सोरबोल थेंगल द नुपी मियाम नवगत मेपम फमग्रे ngasi famkibo wakat mifam asi CDS amadi apunba नुपी लुप सोरबोल थिंगेल ना उरिपोक सोरबोल थिंगेल दा पांगथोकिबने बेली बेस लालहौलुप अमतगा हौजिक ओइना लेंगा के एग्रीमेंट साइन तौनबा लेते रंजन मणिपुर की बेली बेस लालहौलुप अमतगा हौजिक फावबगी ओइना मणिपुर लेंगा के एग्रीमेंट साइन तौबा अमत लेते हायना मणिपुर लेंगा के स्पोक पर्सन सु ओइरिबा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साफम रंजन ना फंगदोखरे वाफम मसिसिंग मैरोंग द लेबा क्लासिक ग्रांडिया ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल हाइबा थीम द पांगथोकबा वर्ल्ड हेल्थ डे की थौरम द सरुक यारदुना पामिसिन हांगबा वहांगी पाकुम पीरदुना मिनिस्टर रंजन ना फंगदोखिबने मांगना मखाताना पामिसिंग द हाय सोशल मीडिया द बेली बेस लालहौलुप अमगा मणिपुर लेंगा का वरी सानागनी हाइबा वाफम फोंगदोरकबा दो अरानबनी हौजिक फाबगी ओइना अदुगुम्बा थबक अमत मणिपुर लेंगा की माइकेदगी लौखटबा लेते चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मखात तौगदबा थबक सिंह मियामदा मतम की मतुंगिना अदुमा खंगालागनी अदुबो सांदोरकली वाफम अदु लेंगा की नॉलेज हौजिक फाबगी ओइना लेट्रे हिरम असिगी मतंगदा यंगजिननबा चीफ मिनिस्टर गा तानारगनी हाना फोंगदोके थौरमदुदा मरी लेनाना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साफम रंजन हाई फाइनेंशियल ईयर की मनुंग तौखिबा थबक थौरम सिंह मरक चुंबा रिपोर्ट पुथोक्तुना
पुन्ना खंगमिनदुन अखोइगी असोइबा मदि टारगेट यौदबा कया अदु थबकोइना अमुक ओंथोकमिनबा मथौ ताई हाइगे दोलाई धाबी दामगी अकोइबा ngakselli मणिपुर थोलिबा था तरुक फाजिलक लपिरंग असिबो लाक्सिननबा पांडमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लमलाई केंद्र की मनुंग चनबदा लेरिबा दोलाई धाबी दामगी अकोइबा मफमसिंगदा पामदबा थौदोक थोकदनबा मणिपुर पुलिस की डीआईजी रेंज 1 ना लुसिंगबा मणिपुर पुलिस की टीम अमन अकनबा मौंगदा ngaksenबगी धबक जधरी हाइरि अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पदागा जरि चैनल असिना तोमदा कानाबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु नमकपो अमखाना थागजरि